Yebo uSiphayena ngiyalala naye. Angiphiki ngiyalala. Ayabaningi. Wena Ukuthi wena ufike nempahla kuphela. Mana ke man, ungawushaya u6 wena. Ho. Ha? Ngoba phela into oyenzayo oyaziyo ukulojuluka ubala la phezulu. Ngiyabekezela. Jabulela kona ukuthi. Indaba yamtshela. Ongumfazi. Ebafana ngidedele ndoda. Yini lesizala udla nyo. Bafa angikho mina ku6 round mina. Angikho mina ku6 round. Atsheleke. Angikho ku6 round. Yebo uSiphayena ngiyalala naye. Angiphiki ngiyalala. Ayabaningi. Ukuthi wena ufike nempahla kuphela. Mana ke man, ungawushaya u6 wena. Ho. Ha? Ngoba phela into oyenzayo oyaziyo ukulojuluka ubala la phezulu. Ngiyabekezela. Jabulela kona ukuthi. Indaba yamtshela. Ongumfazi. Ebafana ngidedele ndoda. Yini lesizala udla nyo. Bafa angikho mina ku6 round mina. Angikho mina ku6 round. Atsheleke. Angikho ku6 round. Kumele uze naso isiqiniseko sakho. Ima uthi ngine voice note uSipha wayethi wena umnandi ikheke lakho liyashisa. Wena lesikhona kanjani vele? Ukhuluma ngoSipha. uSipha vele siyalala naye. Wenzani? Ngiyalala ngoSipha. Ngiyalala naye. Wena ndoda ungasongibamba wena ngomtapuna nje. Yini uyangena nawe? Yini uyamudla nawe lo? Hayi ngibona ngathi uyangibamba. Hayi, manje ufuna ukusondela kuyena ngicazele kahle. Ufuna ngikukuzwa la lento eshoyo. Uthi uyalala noSipha. Uthi uyalala noSipha baba. Ngibingelele mbukelo weVumani film. Lo khuluma uVumani walile kwamhlabele ngani awusona madoda. Le phansi emanguzi kuthiwa yakho baluni buye egcikeni. Kodwa ke asikho lapho. Silala sikhona. Uyaphila bhuti wami. Ngiyaphila bhuti njalo. Nami ngiyaphila mfowethu. Ngake nje usilandise kabanzi ukuthi yini esibeka la ngoba usibhalele siVumani film. Yini ekubeka la ngalesikhathi ngalomzuzu ubekwa yini la mfowethu usuka apho udabuka. Asingeke silokhu sipholisa amaseka sihlala odabeni takababa. Ngokudabuka ngisuka eMlazi kwadi phansi amaphela. Ngize la mntakababa ngizodlulisa into esenhlizweni engilimazayo futhi ayingiphethe kahle. Ensukwini eziphelile noma ngithi enyangeni eziphelile ngomhla ka24 December last year bengiyokhokhela umngamo umuntu engihlala naye endlini. Ngiyatohoza la ngitohoza khona ngiyisecurity. Ngingena i6 to 6. So ngiyamlobola umuntu wami ngoba nami nginethemba lokuthi mhlawumbe ngizophila impilo engcono njengabanye abafowethu. Ayikade angazi ukuthi bathi indle egagu. Yeah, kunjalo ngintakababa ngiphatheke kabi umuntu wami mfethu umuntu mengiphuma kukhona ongenayo emsebenzini. Mangibuye emsebenzini kuba ukuthi mina ngibuyela ku6 to 6 endlini. Yabo so impilo engasayi understand ukuthi yona yiphi impilo ekumele ngiyiphile. Noma kumele ngilande inkomo zami noma kumele ngenze njani angisazi mntakababa ngithi angike ngithola ulwazi kunina mhlawumbe manje mfowethu ungakusilandisa kabanzi usondele nje mfowethu ungakusilandisa kabanzi umuntu wakho uyakujolela kwenzekani mfethu ngifuna mina usibe esithombeni sibe clear nomuntu obukayo ngabe yonke lento wena uyibone kanjani uneshow into oyikhuluma ukuthi umuntu wakho uyakujolela mfethu ngathi nawe mfethu uvela ungiphithanisa ikhanda lento engikhuluma ngayo ngiyayazi nginesiqiniseko Kathi ngihleli mfethu ngabo AC yabo eSpanini ngibukela uTikTok vele eSpanini nathi hayi security uyazi ke nawe khange kupholo yabo mangipholele lapha ngithi ngidlalela uTikTok ayishi notification mangithi phezulu umaphara mfethu yabo shuthi enye out mfethu ngiphila nayo elokushini yabo ayishuthi mayishi notification ingene fast kuyona yabo mangithi ngena kuyona hayi mfethu ngilalela ivoice note akusiye yami shuthi besendele enye out esiphila nayo yabo mfethu uvuma imama yami mfethu uthini voice note hayi mfethu apra mfethu uvuma lezi intambo zasezayona umama ayiphethe mfethu uthi uyashisa umama mfethu angazi ngenze njani mfethu noma ngiyeviye kuyena maye ngithatha le voice note ngisendele ekhaya yena wavele wayikhipha ulahla ufakazi yena wayidelete mina sengiyisendele isister edlale bafo angikho mnandi angikho mnandi kahle wena uthi endaweni emphakathini waseMlazi umama wakwakho ukuthiwa umnandi uyashisa hayi mfethu udumile umama uyiphephandaba mfethu kudliwa yena ibreakfast nani lapho sokhokhile wena mfethu ngiqedile usethi ngikhokhile njengamanje bese ngikwiproposal ukuthi ngifuna ukushada mfethu kodwa njengamanje angisazi noma ngishada isidwedwe noma ngishadane mfethu because njengamanje mengiphuma mina khona ongingenela mfethu engidlela ikheke angazi noma mina ngiliyenzi kahle noma kanjani mfethu angiyitholi angibeka wena mfethu mfethu into engifuna ukuyazi mina nani nesikhathi singakanani uyomkhokhela wena mfethu sase sinaso isikhathi because bese sidonselela kuba ama5 years mfethu ngihlalile naye lokhu ngiqashile mfethu eyazi personality yami ukuthi ngihola malini engunderstand kuumuntu ogrand yabo nami ngamspoiler ngambona ukuthi hayi kumspoiler kwami ngathi ngiyalahleka njengamanje yabo because njengamanje hayi umshana songilahlekele bra wami kunalokho nje hayi ikhekhe lami yalisakaza bafa simbiza akayikhulumela ukuthi kahle kwenzakalani yabona mhlamba akasakufuni mhlamba waqomela imali South Africa yonke nibukele
let's welcome my sister. Ngicela ningidluliselena my team. Manje bafu awukwazi umshaya, awukwazi umjolele. Hayi mina ngaze ngimjolele bafu. Phambilini awukwazi ube player. Phambilini ngike ngaba isigebengu ngesidlalama yabo. Because vele nathi phela phethe impilo mayifika mfethu. Siqale sibuka ukuthi kahle kahle kule mini ewu4 mfethu. Yabo. Iwona uphi mfethu omude kunabo bonke yabo. Anami ngagijimela yabo kodwa ngisese ngithole mfethu. Hayi mfethu wanginikeza le ndawo ukuthi ngiyinsizwa ngubaba mfethu. Sisters uyaphila. Nguvumani igama lami from Vumani Films bese kucelile ukuthi ufike uze kuthina manje my sister khona into engingayizwa ngacela nje usho into eyodwa uyitshele lo bhuti lo noma ngithi uyamaza ubhuti Yebo ngiyamazi ubhuti. Ngicela nje umtshele nje ukuthi uyamthanda. Uyazi nje naye ngiyamthanda. Ngimthanda inhliziyo yami yonke futhi. Bafo ngakumtshela ukuthi yini okhala ngayo my sister. Ngikhala ukuthi uyalisakaza. Kusakazani manje? Sakaza ikhekhe lami wena imali zami lezi inkomo zasekhaya uthini uthi usakazani? Ikhekhe lisakazelwa ba manje. Imani ke imani okokuqala ngifunani la. Sisi uthi ubafo uthi emlazi wena la uhlala ngakhona bayakwazi abafowethu bathi uyashisa. Bazi mina ngiyashisa. Uyaphika yini? Ngaliphi? Uyakuphika yini lokho? Ngiyakuphika lokho ngeke ngivele ngikhuluma into engayazi nje. Usithathaphi yana lento ayishoyo? Isiqiniseko sayo uthathaphi? Uthathaphi lokho? Bafo ungakwazi mhlawumbe ukuthi usidlalele ivoice note sizwe ivoice note ukuthi yayithini. Hayi bafa kusabalekile ngithi uyayiphika lento Phela wena kumele uze naso isiqiniseko sakho. Ima uthi ne voice note usipha wayethi wena umnandi ikhekhe lakho liyashisa. wena nesiphalisana kanjani vele Ukhuluma ngosipha? Usipha vele siyalala naye. wenzani Ngiyalala ngosipha. Ngiyalala naye. Bafo wena ndoda ungasongibamba wena ongitapuna nje yini uyangena nawo yini yamudla nawe lo ngenaphi namhlanje nomuntu hayi ngibona ngathi uyangibamba hayi manje ufuna ufuna ukusondela ke ngicazele kahle ufuna ngiyukuzwa la lento eshoyo uthi uyalala nosipha uthi uyalala nosipha baba yehlisa umoya uphike la ungezwa khona ima wena wayulala nosipha zomkhulu wayulala nosipha bekukhokhelile kini ufuna isizathu sokuthi indaba ngilale wayulala nosipha nosipha uyabona umuntu wami ngiyamuthanda ngenhliziyo yami yonke uyazi naye futhi akukho Uyangiithanda. kodwa kunye nje cha yabo la ave ngisutha baba kodwa we ma dololo ngezansi manje indaba ungangitsheli mina indaba ungangitsheli uke akaza akutshela ukuthi uyalamba ngezansi Ngizokutshela umuntu othi makutshela ngizokutshela ngayiphi indlela ngoba phela vele unodlame uyamboka manje ukuthi ababavu nalento kulokhu ungitapuna ngathi uyangithengela lezi impahla ngathi sizongiphatha kabi bafa kumina usipha bafa kumina usipha ngangifaki ngoba nawu nalo lelo umuntu lo hayi lami mina ngimudla umuntu wakho bafa mina ngizosiza wena la engishoda ngayo nje cha kuphela usipha ngizwa ngiyanya wasifebe ngayo nje kuphela inkomo zomkhulu lezi wena bastard inkomo zomkhulu ngoba mkakhe ongiyamuthanda inhliziyo yami yonke umuntu wami bafa ungidedele nenzani nosipha ungidedele bafa ungidedele nenzani nosipha Sipastoli nenzani nosipha ilento nje siyenzayo nje cha eyodwa ekuyiyona engisizakala ngayo yebo usipha yena ngiyalala naye angiphiki ngiyalala uyakabanini eyethi lesikhola ngithi wena ufike nempahla kuphela mana ke man ungawushaya u6 rand wena ho ha ngoba phela into oyenzayo oyaziyo ukulojuluka ubala laphezulu ngiyabekezela jabulela kona ukuthi indaba ungamtsheli ongumfazi ebafana ungidedele ndoda yini lesizanda udle nawo bafa ngikho mina ku6 round mina angikho mina ku6 round akatsheleki angikho ku6 round akatsheleki kanjani akatsheleki noma ungathini ke nakatsheleki noma imali yami akatsheleki indaba ungamtsheli yini indaba imali yakho uyidla kodwa umnyeni wami umyeni umnyeni oh izela ukuthi ngingumyeni umnyeni wami ubabe ingane angishingani father of two awucabanga ukuthi uzomthelela ngezifo ezani lezi zingane ngakusize zami lezi zingane kusize zami lezi athi baba wazinamaqanda aphokoka kanje uyangibona mina ukuthi njani DNA baba kade wangiqala wena phasi kade wangiqala ma ukuthi kade wangiqala wena mise ku DNA test ukuze uzobona ukuthi ezakho manje yonke lento sisters mawuyenza uvuka mhlawumbe unembeza ukuthi lo muntu ukhokhile kini cha phela unembeza vele uhlezi ukhona wanombani kodwa phela ayikho ukhona kanjani unembeza ulisakaza uma khomba into zami intambi zami zaseNazaretha bakhombelani lento le imake wena bhuti nje kade wangiqala wena nje ukuthi wena kade wangiqala wena lokhu uthi uyasitokofeleni azaconse nje impela umjuluko lutho lutho ukuthini sisi hayibo lutho uhlaza uthi ngiyaya nje uhlaza uthi ngiyaya nje sikizothini uwenzela yena hayibo kumele sijabulisane usuke wenzela yena yebo ukuze ajabule naye oh yangizwela manje ima wena ungaphatheka kanjani ngoba lo muntu naye wayeyiplayer phambilini ungaphatheka kanjani masenza leyo
ngazi ngani ukuthi akakwenzi kwemanje ngazi ngani ngineshow engane yazilula lento bra cela ungiye kulokhu ngineshow engane yokuthi akakwenzi kwemanje wena uzongenzela into eyodwa nje vo manje nanokuthi ungilethela ungahlali ngani nami phakathi ngikhulume ngani nami ngilethela lalela wena staputaka ngoshe emgwaqeni ungakukhohle lokho ngoba phela wena wakusho yimina lo baba mina bese kwade ngibili ama top clubs wamthola kwenye ibhampu esilapha e101 eThekwini losisi lo yes angeyilutho yes ukuthi uyangenza ngibe indoda ngamenza umuntu ngamlobolela namhlanje ukhuluma kanje wena wenza umuntu mina ngokwenza umuntu wena ubani osebenzayo ubani osebenzayo awucabanga ukuthi kini ngoba uyasebenza wangenza umuntu wena unalutho wena ngoba uyasebenza unalutho wena ingakho hamba usakaza ngoba uyona awatonayo empilweni wena unani bastard wesisi wena awucabanga wena kumele ngabe ulungisa nje umuzi kahle lapha akunamuzi akunamuzi wena uzongihambela wena emzini wobaba angindawo ini angindawo angindawo baba lapha angindawo lapha kwethu mamesha mamesha awucabanga ukuthi uhlambalaza abantu bakini ngokwenza lento uyena ongilethe kuma camera ngithi ungiletheleni la kuma camera wena thithi ungahlali ngani nami phansi angithi ngalesikhathi engifuna ibomfazi wakho ekhaya wabhala incwadi yini ozongiletha kuma camera manje wemfowethu bangaka aselale nabo uke waye ugcineni ukuchecka mhlambe nje usuyagula nje wesisi ngathi une pride nje awuyisoli ngalento le ngiyisola ukuthini ukuthi ulala nabanye abantu abangaki kanti ngoba usiphamandla nje cha engilala naye usiphamandla manje usiphamandla wena yini le kade ubone usiphamandla noma bulambile udlala indlala kuphela indla ma yabona bhuti ukhuluma kamnandi indlala nje cha engibalekisa endlini phela aqinisile bathi indaba wavuma kuloboleke indaba wavuma kulobola ingoba ngiyamthanda nje umnyeni wami ngiyasho nje ukuthi ingoba ngiyamthanda namanje ngiyasho ngiyamthanda ngenhliziyo yami yonke mayefuna konke kulonke kuye phambili makuthiwa ungene ecathuleni zakhe bekuwena lo wenze kanje wena ngabe uyabona ukuthi uyamlimaza ukuthi uyamdestroy phela khuluma awusanamlomo manje angazi uyamdestroya kodwa sesiwami lo muntu ayishuthi ke ncisi bafunga kwazi ukudeda nje ungakwazi ukudeda nje mhlawumbe uhlalele eceleni nale mic yakho ukhulume wena ngathi ufuna ukushaya mina mfethu manje mina bona awungisho wena manje ngangimenya yima mfethu yima akumina mfethu odobhu umuntu mfethu inkinga ngathi uyayingena le ndaba athi uyayingena le ndaba athi uyayingena le ndaba unje kodwa akanalo ulaka ngale ulaka akanalo unje akatsheleki ulaka ngathi uzokhuluma naye ngithini ulaka ngathi uyamhlula kodwa makumele alivuse ngalo hayi yabona ngikutshele mina ngazama ngisho umfowabo ngithi ngicela ungisizele abantu ngithandwa sami usukhuluma ngoba phela into zasempedeni usukhuluma nobhuti wami into zasempedeni ngoba phela yini wasufuna ukumnika naye wasufuna ukumnika ufuna kulunga umuzi wethu umuzi upho khanda uphaka ulisakaza ulivula wathini ngingekho ngiyokukhandela imali nabantwana bethu umuzi unokhandayo wathini ubhuti wakhe uzozama bafo indlela ombamba ngayo nawe yazi ayingiphathi kahle yini kahle ayingiphathi kahle hayi unganginyanyisi lapha imali yami lebayikhipha le ngoba umfowabo akafuna bastard man ebafo awukhiphe lento zakho man awukhiphe lento zakho man yazi ngasuki mina ngine solution mfethu iphi solution wena mfethu hamba ulungisa indaba zakho mfethu hayi akunayindaba sayilungisa wena into ongangisiza ngayo ukuthi nambe nomkhipha ngithi ngikwazile ukungibizela amakhamera yonke hamba nemtakule nimkhiphe ngaphandle impilo yami ngisamfuni ngibuyela kule mpilo yami yokusishaya isinqa shayiwe isinqa never die baba shayiwe isinqa never die baba ngibuyela kuleyo nto lo angisamfuni lo akabuyela empilweni yakhe yokube isichaka so yoba isichaka ingane zami ngikhalela uyohlezi owami yini waba neshokuhleza ngoba yini wangidlisa wena yini wangidlisa yini balekile ukuthi ngichazele wena owami yazi ngiyabona nokungibamba amawashing endlini ngithi wena owami izwa lokho yazi mina ngiyaxakeka sisi kade yini wena wabhuti yabona sengikhathele wena yabo manje sengikhathele umthathile yini lo muntu lo kukwena ukuthi ufuna ukuthini ibhenki yami laziwa wena yonke into ingakho amakhadi yini ahlala kuyena lapha esikhwameni imotweni nangithi ngilandwe kemoto alapha esikhwameni yayizwa leyo nto manje mfethu uyanqena ngoba uthi awusamfuni mina ngaya mina ngibokuphalazisa ngisize ngalokho hayibo wazwenya ngihamba umphalazisa hamba yini ufakele le plastic yini ngisho ngamiyesabe baba yathi yase angale yini ukuphayo phalaza lo owami babe ingane zami lo
mina naye Bathi ungathi uphakathi yini inkinga yakho kanti nawe. Walokuthi ungathi uphakathi yini inkinga yakho nawe ngicasula. Indaba ungangilekeleli. Hayibona lento engaphakathi ukuthi angihlukumeze. Njalo yini mali iphakathi mina ngangifaki lapho ke mina. Ngangifaki. Angithi yena indlela lokhu yenza ngayo nawe. Cha phela ngifuna zonke indaba yini aflopa ngayenye. Yini aflopa ngayenye ubafo. Akehlise nje ukuba neulaka olunje. Hayi ulaka ngizwane. Yini eyayihlukile phakathi kwakhe noSipha? Hayi umusi phela nje uSipha yini ayenza kahle? Hayi phela. Hayi yayihamba ingane yabantu. Ihambi yaphi? Hayibo. Ihambi yaphi imoto indiya? Hayi yagijima. Hayibo. Bafo ima bafo. Bafo nawe lokhu ungimisa mani. Lokhu ungimisa mani. Yini inkinga yakho kanti? Yini inkinga yakho? Uzongisiza wena? Uzongisiza ukuthi ngihlukane naye? Angithi lokhu ungiqhubeka ukuthi ngilungise izinto naye. Uzokusiza mina. Ngisize ke. Ngikhiphe lento la, ngikhiphe manje. Ngikhiphe. Phela hayi manje. Nini? Awubona ukuthi ngiyafa? Imali zobaba ziyafa. Umuzi omkhulu uyafa. Wamfaka muphi umuthi lo muntu? Awukho ngisho wodwa ngisingamisa kibi noma kiphi inyango oyithandayo. Ngithe esami lesithathu. Shothi ubisi lwengane lolu. Esami. Akwazi ngaphumi lento isebenza egazini imihla yonke. Ngisho ngenzani? Cha ngiyalala naye. Bafo. Wena nje ungasongibamba wena ngomtapuna nje. Yini uyangena nawe? Yini uyamudla nawe lo? Hayi ngibona ngathi uyangibamba nje. Ufuna ukusondela ke ngicazele kahle. Ufuna ngiyikuzwa la lento eshoyo. Uthi uyalala noSipha. Uthi uyalala noSipha bafo. Yehlisa umoya. Kuphike la ngizwa khona. Ima wena wayulala noSipha wena. Zomkhulu sezapha. Wayulala noSipha bekhokhelile kini. Ufuna isizathu sokuthi indaba ngilale noSipha. Uyabona umuntu wami? Ngiyamuthanda ngenhliziyo yami yonke uyazi naye futhi akukho angangenzela kodwa kunye nje cha. Yabo la ave ngisutha baba kodwa awe ma dololo ngezansi manje indaba ungangitsheli mina indaba ungangitsheli uke akaza kutshela ukuthi uyalamba ngezansi utshela umuntu othi mayekutshela ngizokutshela ngayiphi indlela ngoba phela vele unodlame uyamboka manje ukuthi ababavu nalento kulokhu ungitapuna ngathi uyangithengela lezi impahla ngathi sizongiphatha kabi bafa kumina uSipha bafa kumina uSipha ngangifaki ngoba nawe unalo leli lo muntu lo hayi la mina ngimudla umuntu wakho bafa mina ngizosiza wena la engishoda ngayo nje cha kuphela uSipha ukunika ngizwa ngiyanya wasifebe ngayo nje kuphela inkomo zomkhulu lezi wena bastard inkomo zomkhulu ngoba mkakhe ongiyamuthanda inhliziyo yami yonke umuntu wami yeba ngidedele nenzani noSipha nenzani noSipha Sipastoli nenzani noSipha ilento nje senzayo nje cha eyodwa ekuyiyona engisizakala ngayo yakhona ukuthi wena ufike nempahla kuphela mana ke man ungawushaya 6 rand wena ha ngoba phela into oyenzayo oyaziyo ukulojuluka ubala la phezulu ngiyabekezela jabulela kona ukuthi indaba ungamtsheli ungumfazi ebafana ngidedele ndoda yini uzala bafa ngikho mina ku6 round mina angikho mina ku6 round akatsheleki angikho ku6 round akatsheleki kanjani akatsheleki noma ungathini ke nakatsheleki noma uthi akatsheleki indaba ungamtsheli yini indaba imali yakho uyidla kodwa umnyeni wami umnyeni umnyeni wami oh izela ukuthi ngingumyeni wami ubabe ingane awushingani of 2 awucabanga ukuthi awucabanga uzomthelela ngezifo ezani lezi ngane ngakusiza zami lezi ngane akusize zami lezi athi babo namakhange aphokoka kanje uyangibona mina ukuthi njani DNA baba kade wangiqala wena phasi kade wangiqala ma ukuthi kade wangiqala wena mise ku DNA test ukuze uzobona ukuthi ezakho manje yonke lento sisters mawuyenza uvuka mhlawumbe unembeza ukuthi lo muntu ukhokhile kini cha phela unembeza vele uhlezi ukhona wanombani kodwa phela ayikho ukhona kanjani unembeza ulisakaza uba khomba into zami intombi zami zaseNazaretha bakhombelani lento le imake wena bhuti nje kade wangiqala wena nje ukuthi wena kade wangiqala wena lokhu uyasitokofeleni azaconse nje impela umjuluko lutho Lutho ukuthini sisi? Hayibo lutho. Uhlaza uthi ngiyaya nje, uhlaza uthi ngiyaya nje. Sikizothini? Ngizothini? Ukwenzela yena. Ukwenzela yena. Ukwenzela yena. Hayibo, kumele sijabulisane. Usuke wenzela yena. Yebo, ukuze ajabule naye. Oh, yangizwela. Manje ima wena ungaphatheka kanjani ngalo muntu naye wayeyiplayer phambilini ungaphatheka kanjani masenza leyo nto? Ngazi ngani ukuthi akakwenzi kwemanje. Ngazi ngani ngineshow engane. Yazilula lento bra, cela ungiye kulokhu. Ngineshow engane yokuthi akakwenzi kwemanje. Wena uzongenzela into eyodwa nje vo manje.
Nanokuthi ungilethela nanokuthi ungilethela nje ungahlali ngani nami phansi engikhuluma ngani nami ngilethela nini lalela wena stop udaka awusho emgwaqeni ungakukhohlwa lokho ngoba phela wena wamthola yimina lo baba mina bese kwada ngibili ama top clubs wamthola kwenye ibhampu esilapha e101 eThekwini yosisi lo yes angeyilutho yes uyasho ukuthi masendlini uyangenza ngibe indoda ngamenza umuntu ngamlobolela namhlanje ukhuluma kanje wena wenza umuntu mina ngakwenza umuntu wena ubani osebenzayo ubani osebenzayo awucabanga ukuthi kini ngoba uyasebenza wangenza umuntu wena unalutho wena ngoba uyasebenza unalutho awuke ngize ingakho hamba ulisakaza ngoba uyona awadonayo empilweni wena unani bastard wesisi wena awucabanga wena kumele ngabe ulungisa nje umuzi kahle lapha akunamuzi wena uzongihambela wena emzini obaba angiyindawo ini angiyindawo angiyindawo baba lapha angiyindawo lapha kwethu mamesha awucabanga ukuthi uhlambalaza abantu bakini ngokwenza lento uyena ongilethe kuma camera ngithi ungiletheleni la kuma camera wena thithi ungahlali ngani nami phansi angithi ngalesikhathi engifuna ibomfazi wakho ekhaya wabhala incwadi yini ozongiletha kuma camera manje wemfowethu bangaka aselale nabo uke wayegcineni ukuchecka mhlambe usuyagula nje wesisi ngathi une pride nje awuyisoli ngalento le ngiyisoli ukuthini ukuthi ulala nabanye abantu abangaki kanti ngoba usiphamandla nje cha engilala naye usiphamandla manje usiphamandla wena yini le kade ubone usiphamandla noma bulambile udlala indlala kuphela oh ma yabona bhuti ukhuluma kamnandi indlala nje cha engibalekisa endlini phela baqinisile bathi indaba wavuma kuloboleke indaba wavuma kulobola ingoba ngiyamthanda nje umnyeni wami ngiyasho nje ukuthi ingoba ngiyamthanda namanje ngiyasho ngiyamthanda ngenhliziyo yami yonke mayefuna konke kulonke kuye phambili makuthiwa ungene ecathulweni zakhe bekuwena lo wenze kanje wena ngabe uyabona ukuthi uyamlimaza ukuthi uyamdestroy empilo khuluma awusanamlomo manje angazi uyamdestroya kodwa sesiwami lo muntu ayishuthi ke Ncisi ungakwazi ukudeda nje ungakwazi ukudeda nje mhlawumbe uhlalele eceleni nale mic yakho ukhulume wedwa ngathi ufuna ukushaya mina mfethu manje mina bona awungisho wena manje engangimenya yima mfethu yima akumina mfethu odopha umuntu wakho mfethu ingathi uyayingena le ndaba athi uyayingena le ndaba hayi ukuthi athi uyayingena le ndaba unje kodwa akanalo ulaka ngale ulaka akanalo unje akatsheleki ulaka ngathi uzokhuluma naye ngithini ulaka ngathi uyamhlula kodwa makumele alivuse ngalo hayi yabona ngikutshele mina ngazama ngisho umfowabo ngithi ngicela ungisizele abantu ngithandwa sami usukhuluma ngoba afike into zasempedeni usukhuluma nobhuti wami into zasempedeni ngoba phela yini wasufuna ukumnika naye wasufuna ukumnika ufuna kulunga umuzi wethu umuzi upho khanda uphaka ulisakaza ulivula wathini ngingekho ngiyokukhandela imali nabantwana bethu umuzi unokhandana wathini ubhuti wakhe uzozama bafo indlela ombamba ngayo nawe yazi ayingiphathi kahle yini kanti ayingiphathi kahle hayi unganginyanyisi lapha imali yami lebayikhipha le ngoba umfowabo akafuna bastard manje bafe awukhiphe lento zakho manje awukhiphe lento zakho manje yazi ngasuki mina ngine solution mfethu yiphi solution wena mfethu hamba ulungisa indaba zakho mfethu hayi akunayindaba sayilungisa wena into ongangisiza ngayo ukuthi nambe nomkhipha ngithi ngikwazile ukungibizela amakhamera yonke amanye emntakule nimkhiphe ngaphandle ngiphile impilo yami ngisamfuni ngibuyela kule mpilo yami yokusishaya isinqa shaywe sinqa never die baba shaywe sinqa never die baba ngibuyela kuleyo nto lo angisamfuni lo akabuyela empilweni yakhe yokube isichaka so yoba isichaka ingane zami ngikhalela uyohlezi wami yini wangidlisa wena yini kubalulekile ukuthi ngichazele wena owami yazi ngiyabona nokungibamba amawashing endlini ngithi wena owami izwa lokho yazi mina ngiyaxakeka sisi kade yini wena webhuti yabona sengikhathele wena yabo mandla sengikhathele umthathile yini lo muntu lo kukwena ukuthi ufuna ukuthini ibhenki yami yaziwa wena yonke into ingakho amakhadi yini ahlala kuyena emotweni nangithi ngilandwe ngemoto alapha esikhwameni uyayizwa leyo nto manje mfethu uyanqena lo ngoba uthi awusamfuni mina ngaya mina ngibokuphalazisa ngisize ngalokho hayibe wazanya ngihamba mphalazisa hamba yini ufake ne plastic yini ngisho ngamiyesapi baba yathi yase angale yini ukuphayo phalaza lo owami babe ingane zami lo
mina naye bafowethu bathi ungathi uphakathi yini inkinga yakho kanti nawo walokuthi ungathi uphakathi yini inkinga yakho nawo ngicasula indaba ungangilekeleli ayibona lento engaphakathi ukuthi angihlukumeza njalo yini mawumali iphakathi mina ngangifaki lapho ke mina ngangifaki angithi yena indlela lokho yenza ngayo nawo cha phela ngifuna zonke indaba yini aflopha ngayenye ubafu akehlise nje ukuba neulaka olunje hayi ulaka ngizwane yini eyayihlukile phakathi kwakhe noSipha hayi umusi phela nje uSipha yini ayenza kahle hayi phela hayi yayihamba ingane yabantu ihambi yaphi hayibo ihambi yaphi imoto ndiya hayi yagijima hayibo imabafu ima bafu bafona lokhu ngimisa mani yini inkinga yakho kanti yini inkinga yakho uzongisiza wena uzongisiza ukuthi ngihlukane naye angithi lokhu ungiqhubeka ukuthi ngilungise izinto naye ngisize ke ngikhiphe lento la ngikhiphe manje ngikhiphe phela hayi manje nini awubona ukuthi ngiyafa imali zobaba ziyafa umuzi omkhulu uyafa wamfaka muphi umuthi lo muntu awukho ngisho wodwa ngisingamnyisa kibi noma ikiphi inyango ethandayo ngithe esami lesithathu shothi ubisi lwengane lolu esami akwazi ngaphumi lento isebenze egazini imihla yonke ngisho ngenzani hayi mina ngeke ngizwe ngawe ke phela lalela kunenkinga eyisigaqa engaka inkinga yani ngeke ngathi mengibuye emsebenzini banginika iday off lapho ke mina bavele bathi angisheshe ngiphume yaba mangifika endlini ngithola yena lo uhleli nenye indoda engayazi uthi ubaba omncane wakhe vele kwakubaba omncane eminyakeni engaka sesithandanile mina nawe ngamazi ubaba omncane wakhe kwakumele ngithi ubani okulandela lapho bahamba bafowethu bayongicelela lo baba wayekhona etafuleni ngishutha naye egcekeni izithombe esijabulile somndeni angizange nangelilodwa ilanga ngimbone kulezi izithombe lalela ke ngitshele yabona kubaba omncane ubaba omncane wami kodwa wayengekho akudini lapho yebo ngabalobo lami le ndoda engathola ihleli naye waze wayirujisa mangena wathi wena uyisitabani uyindwa uyindwa wangena hayi angikwazi ke lokho ngeke ngize ngikhulume phela into engekho indaba wawurujisa indoda uthi isitabani iyona indlela lapho abakhipha ngayo endlini mangena iyona indlela abakhipha ngayo bengena endlini isitabani kumele ngenze njani ngeke ngize ngiyivuma into engingazazi ngithi into ekhona njengoba ngivumile ngosiphamandla ingoba into ekhona ngeke ngivuma ngiyamthanda wena ima into ngiyamthanda wena ima bafu manje awusho mfethu yonke lento mesuke umrujisa ngeruthi yakhe uneshonga uyithatha khona lapha edrawini yethu into engimangaza ukuthi mayistabani indaba engenayo iside back yakhe ngoba hlezi ziphethe angithi kumele ulale ngaphandle ama-out wawuhlezi uphethe isikhwama mase etlabhini wena anti mina ngistabane angithi niyafana nizenza lonke nawe usuke zenza wena phela mina ngintamazane vele ibhegi kumele ngiyiphathe hayibo manje wena yini ameshana hayibo engikulume inonela ufaka amadoda wenza itabani angithi ngiyakutshela ukuthi ngoba bayitabani yindaba usiphaye kudla pho ekulobolile ngoba usipha uyangidla ungenza lento yabolela kaSipha nawe lokhu ubuyisile la kaSipha ayangiyanyisa lelo manje uyangitshela wena emehlweni ukuthi ngadlelwa okay sorry uyangitshela emehlweni ukuthi ngadlelwa awubona ukuthi kuyangilimaza lokho awubona ukuthi kuyangilimaza lokho wena dobeka imakhi phansi siqede ngathi wena unenkinga nami anginayo inkinga nawe ma indaba ungitshela ukuthi wangidlela uSipha ngeke ngikhuluma ngezinto engingazazi uSiphamandla hayi cha yena ngiyalivuma futhi ngiyalivuma nasenkantolo ngalivumela uSiphamandla konke lokho kushoyo ufaka lonke uzothini manje ufaka lonke enkomenzi kababa wena ungawushaya yini u6 round namanje ngisakubuza mama ngiyavelela eshaka South Africa bafowethu imani bafowethu mina ngiyingulube lapho ima sisi manje nasendlini uyindlondlo kanje yini lo muntu mfethu unje uyisikhafu mlilo ngamthini ngoba ngivikana namashiyelo ngivikana okudlula bani imani bafowethu imani mfethu uyawathi uzolahlela ngento ekhona ngengekho ayisilahlekile uthathi uyazi yabona abangitshelile ngathi akukho okuzongilahlekela lo owami uyindoda yami siyathandana asihlukani futhi ngiyesize sihlukane yazi enye into engikhulumayo baba lo muntu wayenganqeni ukuthi evele efone ebuza ukuthi ukephi nini wenzani ngathi kade ebuka ngayi timetable yangisuka ngifuna ukuba nesiqiniseko sokuthi usu how far khona ungeke uzobona amanyala engwenzayo hayi ke engayiphathi la yenza ngoDisemba ila ngayenza ngoDisemba engitshela ukuthi esaluni kuyalalwa engitshela ukuthi esaluni kuyalala nginikeza imali esaluni kuyalala uthe bakalala ikhanda lakhe kumele lizowoma kusasa ekseni lo kade wangqala lo uthi njani angithi yabo iyaphuza kwama lezi inwele ngisho ngayifaka ihead kade waqala ukusakaza emshinini ukusakaza noma hey food ima manje wesisi wena
khona into enjalo ukuthi Yabo nje nawe wena bhuti inwele zoma kanjani 2 days Les- 24 hours i-dread leli baba yazi Manje, akuyona lemsila le indaba ungayomisa endlini indaba ungayomisa natural indaba ungayomisa ngizomisa kani ngoba phela izitho zokomisa right akakaze angithekele zona Oh. ingakho Manje zoma kahle esaluni? Zoma ngakusasa esaluni? ngikho sesaluni Ha. Aw vele isaluni yomnikazi wayo ohlala khona egcekeni manje anti ngenziwa ubani esaluni ngenziwa indoda yini ngoba phela ngenziwa umuntu wesilisa Manje uyalala kunembhedeni esaluni yokulala. Yini lama efundisa nemthondo yini nawo? abasemalawi Kazi ngani? abasenajeri abasemalawi Nakho phela abasenajeri usingalala. owasenajeri noma Wena ngiboni wena ngiboni. bafo yazi ungangcolisi izandla zakho mfethu yabona wena zama ukuthi Hayi bafo kade bayingcolisile kade bayingcolisile anginamuzi uzobaba ufile uzobaba voice ufile notes hey voice note yakhuluma manje angithoni wena bazusukhonthiswe hayi kusaka ngithi iqhamuka ngawe le voice note wena omzusile intambo zami zaseNazaretha wena omzusile ngithi wena indaba sami usakaza ikiwi kade uyisakazela uyabanika into zami uyabanika into zami indaba ungakhulumi nendoda yakho ngizokhuluma kanjani lo bodla umlilo ubhodla umlilo bafo nawe yekela ukubhodla umlilo phela mfethu wena ungibona ngivutha wena ngishunqa intuthu bafanga siyabona ngiyeke bafo Kwasa wena nje futhi manje sengikhathele sengicela ukuhamba wesisi ufebelana sengicela ukuhamba wena doqapuna ngoba ngikutshela ngizoloku ngikuphindela leyo maze ngiloku ngikutshela nje ngikutshela lo owami ubaba wabantwana bam uyisithi ayikho leyo nto wena lezingane qoqokile lezi awusipha vele uyangidla kodwa ke ngoba wenzani sinobheni sizolungisa uzozama ukulungisa nendlela hawu ngizomshiya sihlukana nosipha akalungise bafo nawe uhamba ikhona ichemical la esidayisa ikuphi ngizokukhombisa ngiyayifuna yeah manje 350 manje nginayo ngizosenda manje ngizosenda Lungise kepha kunawo yekela ufebe yekela ufebe hayi lo ngisamfundo usaphuni ngisize ngiphume lento eyila enhlizweni neplastic yakhona leyale onkalo wena ubheki angisamfuni Uyisithanda ubaba amasimba awudali wena ngizomtshela wena hamba hamba uyofa bazokuphelezela hamba uyofa bazokuphelezela hamba uyofa indaba ubona sizoba nenkinga yini hayibo bye bye sisi bye bye ubhebe wani ubhebe usethuneni hamba lisakaza lelo kiwi lakho ngifuna inkomo zomkhulu wena manje mfowethu into engisho mina mfethu ukunikeza ichemical yabo khona ichemical mfethu eyamahewe yabo sokunikeza yona mfethu yini iyangiqanyelisa noma ikhipha lento engaphezulu uzoba indoda uzoba ibhuli angifuni ukuba ibhuli ngifuna ukukhipha lento ngiqhubeke nempilo yami ukuba player le la khululeka ngizokusothela isuke ekhaya la yonke into shuthi ngizolungisela mfethu yazini mfethu beka umoya phansi bese ungangcolisa izandla lwami uzohamba somkhipha endlini nje final yabo ube grand ungangcolisa izandla zakho mfethu yabo ngoze ngithuka abantu mfethu yabo ungangcolisa izandla zakho ngenxa yamantombazana ngiyithi ngenxa yezi ake ngithembe wena ungabi SMS ufike emva kwemzuzu hayi mfethu ngeke ngibe uJesu ngifike emva kweminyaka yabo ngiyabonga uzobonakala ngesenzo ngibonga usuku lwakho baba mfethu ube right mfethu ungangcolisa izandla bahambe ngokuhlukana labo bantu bafethu hey South Africa uyazi emhlabeni kunzima abantu baxatshaniswa into engabe bayilungisa bafethu yabona nje incane lento bafethu kodwa futhi inamandla lento bafethu inamandla lento bafethu angazi ukuthi yona yiphi